Gogo ngiyaxolisa, ngicela ungixolele ngeke kuphinde kwenzeke. Ndiye ke mntanami. Ngiyaxolisa gogo. Ukhona ukupa motshwarele hle. Ngicela ungixolele gogo. Mutlele mayisisi. Muhare mufena. Emveni bani ugxotshile so ubuya nomntana. Wawugqiba ubuya nomntana ubuya nekhadi lomntana. Uyalithatha futhi lo khadi uhamba nalo. So inhliziyo yami yonakele ngaphakathi. Wazongena namadoda endlini nami. That yena sengikhathele. Amadoda endlini nami. That sengikhathele. Ngikhathele ngaphakathi emoyeni. Ndicela uphume undishiye endlini nami. Wemkanyanya uthe kavelayo wavela sephethe umntana. So ngizothanda ukuxolisa gogo because la ngibuya khona impilo ayimnandi kubhlungu. Hey guys, we seeking ne kopa fela le jwetsa ka feedback ele lovers ke kopa jwetsa fela di viewers sa rona hantlantle feedback ele ya rona re tloe re ema bitleng bosiu ho etsahetse eng. Yeah, bafethu, I'm sure benibukele bafethu, you have seen the episode. Bafethu, hey ubaba lo muntu ngathi bengavumelani nalento beyenzakala. Asazi ukuthi is it because besize nama camera into efana naleyo. So what we did bafethu, siyasaxelela umjito ukuthi sekuse mfethu at least ithola ifamily yakho. Uthole mhlambe nihlabe something inkomo okanye ibhogo yabo wenza umsebenzi kubuye kuzogalela utywalo yabo emathuneni. So sithe sayithatha sathi masishiye kwifamily yomjita yabo because at least thina sidlalile indima yethu samdibanisa nenyanga eyamxelela inyani ukuthi what's going on ngelife yakhe, and then ke from there yena sekazosihlabela inkomo and the rest yabo. And ntwana ngifuna ukuthi nje re etseng clear guys. Rona Jozi Bioscope ha re fe motho fela ngaka wa re tlone ke nna kolotla ka mo. Ha re fe fela motho ngaka if una le mathata. O kopile a o spluki kopa le nthuseng ka ngaka e Jozi Bioscope ena leng yona. O ke eno ikopetseng ngaka rona re mo thusa ka ngaka. Rona ha re fane ka ngaka ona le mathata. Re thusa sesebetsi the way re etsang ka teng. So basically scheme re respond mfana nice. Nice. Hello. I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got to have today. And that's exactly all about Jozi Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those who already know me, thanks for always tuning in without forgetting to email us on jozibioscope.co.za. Guys, today we want to go Osnelisiwe. Osnelisiwe was back in Os Blue. Since gets and totem man. Since gets and totem I was by Os Blue. Ke ne ke sa hlomphe nkgono wa ka a re ne ke sa hlomphe nkgono wa ka ke kena le bashimane ke mo wa ka ke etsa eng a re mara Os Blue life for nna e se le ka tsela engwe a re no ke batla long kapang le lo nthusa wa tswa keng ke lo kopa tshwarelo ke mjetse go ntotsa le fatse ke di bone e bile ke lenne guys re ke gutlang no Snellsiwe a tlo go jwetsa go bothata keng yes baby Snellsiwe ke kopa jwetsa di viewers sa rona tsa Jozi Bioscope why o re ngolletse please. Bengihlukumeza ugogo so gogo sengixosha ekhaya kwamanje ngifuna ukubuyela cause ngihlala khona kuyabheda. So into engifisayo ukuthi ningikhaphe ngiyoxolisa gogo ngikwazi ukubuyela ekhaya. Amaphutho wayenzile wena before no etsa eng re batla di viewers ditsibe wena no etsa ngkhona. Kuningi engikwenzile gogo like bengena nabafana endlini ugogo akhona and lana into beyimkwatisa ugogo. Ngize nabanganje sigcwale ejaradini senze into ezisnacks ugogo makangikhuza ngamamela. Mara bosuka wenziswa yini my love? Bengimamela abangane kakhulu benginabangane ababhedayo and manje ngifisa ukuyaxosa gogo ngibuyele ekhaya ngenza into ezi right. So all along njengoba ubuyele ekhaya uphuma phi wena? Bengihlala nomjita. Ubani umjita? Tsepho. Utsepho bani? Sifuna ukwazi ukuthi yini ya boyfriend. Yeah. Uphi manje utsepho? Manje ngathi uyephi uphumele nje nasana ma days aphumele. So wena uza kugogo ngokuthi vele awusazi ukuthi oh nice. Awusazi yeah. Awusazi ukuthi uTsepho ukupho uza ngoba ama mistake wakho uwabonile ukuthi nje uyenzeni nje empilweni. Kwenzakalani? Kugogo ngiza ngoba sengifundile emaphutheni wami ngibonile ukuthi ngenza ama mistake and being wrong so sengifuna ukuyoxolisa gogo angibisele ekhaya. Oh so ufuna ukuyoxolisa manje. So ubonile ukuthi indoda ayikho right ukudlula ifamily. Yebo. So ke kahle today ufuna ukuthi nje sikuncede ukuthi nje siqolise kugogo. So ake ngibuze something lapho bowuhlala khona wena my sis bongamkhumbuli maybe ugogo uthi uhlala nobani ugogo? Bengimkhumbula but sometimes bengithi ngaba nabangani ngivesane ngikhohle ukuthi ngine family. Baphi la bona labo bangani? Basemakubo manje. Nisesa bangani? Yeah, kodwa ngiyathembisa ukuthi mangifika ugogo ngizotshintsha. Ngeke bephinde beba. Wena usho ukuthi into ekuchentshile ukuthi vele ufuna ukuyoxolisa ukutshentsha ukuthi i-boyfriend ikushiyile. Manje bacabanga ugogo ngifuna ukuthi ube sure and ukhuluma iqiniso ngoba nje sifuna ukuthi nje ngitshentshwe ukuthi ngibonile emaphutheni and ngifunda okuningi ukuthi uma umuntu kumele uphile kanjani yabo.
kuningi nje kungenza ngexosa gogo but akusikhona ukuthi mhlawumbe ngimshiyile ngayohlala nomfana. Yini kancane sisi ngikusikisa ungene emlonyeni ntwana mine. Sisi wena yini oyithandayo kulabangani bakho because basengabangani namanje of which they are bad people. Bakwenze wazi waxabana nogogo wagxothwa endlini but still usasengabangani bakho namanje. Yini oyithandayo ngabo? Angazi ukuthi ngithandani. Uyayification kalabasi. Uthi wa usanabo namanje because of uthi wena so uchentshile nebabhede mara usanabantu ababhede. Ngicabanga ukuthi kuzoba kokugcina today kuba abangani bami because manje ngifuna ukutshentsha ngifuna ukuxosa gogo ngihlale ekhaya ngirespect ugogo. Makube ngokugcina namhlanje because ngoba se-involve thina siyiJozi Bioscope and thina sifuna ukuthatha sikuse kumuntu omdala and then the next day when you abuse umuntu omdala but iJozi Bioscope isisele lo muntu back endlini yayibo. Ngokugcina vele ukuthi beba abangani bami baphumile empilweni yami namhlanje. And make sure ubua nnete bane rona ha re sebetse ka maka re sebetse ka mashano re batho ba sebetsang ka line re batho ba sebetsang ka nnete. That's why go botsa so even if re ngolletse hobane tshwantse ho lori if le wena o le wrong ho bontsha hore no mara mo ha o shaba because we judge you from the friends that you hang with. Nice. Yeah, understand and ngizogcina amazwi ami. Nka se batlo sama le ditsotsi nna ke kereka ke sa ngwe be ke sama le ditsotsi. Okay, at the end of the day tlo batlo o singena la o ha re kenenge ha re tse Mr Johnson nice o tshwere back nice motho mo lo le kae Ngaphila mntana monjana. ke teng mama ne re kopa go fela njene go tswele ka hlompho le boikokobetso lo dula mo le rona o re buele ka montle o re ska kena di camera ko ntlong. Okay mama ngizwile. Mamele mntana. Oh nya please. Ungandithathela mntana msi. Nkgono re ska etsa nje re ka dulang kae jwale nice re tla dulang jwale. Oh okay no problem skin rebele. Yeah. Thanks. Thank you, Fana. Nkgono right? Oh mntanam the right maran right anga ngulo mntana. Okay mama. So motho moholo ne ke kopa fela ho fa Nelisiwe sebaka. So ga re jwetse ba re ngolletse. Neli, jwetsa mama. Gogo ngiyaxolisa. Ngiyazi sasuka la ekhaya izinto zingekho kahle. Kodwa manje ngisile ngizocela uxolo because la ngikhona akho kuhle. Oh mntana. Ixolo andisalifuna ngoba ngandlela ntoni undone kakhulu emphefumulweni wami. Ndonake lapha ngaphakathi. Emveni kuba ndugxotshile so ubuya nomntana. Wawugqiba ukubuya nomntana ubuya nekhadi lomntana. Uyalithatha futhi lo khadi uhamba nalo. So inhliziyo yami yonakele ngaphakathi. I-relationship yakho nesindlukulu sakho i-relationship enjani? Niphilisana kanjani wena naye? Mna nomntanami. Sasikade siphilisana. So wandibonisa ngoku wazongena namadoda endlini nami. That yena sengikhathele. Namadoda endlini nami. That sengikhathele. Ngikhathele ngaphakathi emoyeni. Ndicela uphume undishiye endlini nami. Wemka nyanya uthe kavelayo wavela sephethe umntana. Wavele phethe ikhadi lomntana. Wathi mama please ndiyacela torho nalikhadi lomntana le grant ndathi okay. Ndihleli nalo 2 days okwesithathu wabuya uzothatha ikhadi lomntana wakhe. Ndathi butha nomntana wakho andikufuni ngoba ndiyahlupheka. Nandinjena nje mbonibona nje ndiyahlupheka. Hamba nekhadi lomntana wakho ndizawufika ndizisokolela. So nana wena mthweni uyuhlisa le di boyfriend monele ingele satana ne na ukene mohlomong wa etsa why Bengirojwa ngabangani yabo. Bengikhohlisa ngisahamba siyojabula nabangani bangitshela into ezimbi. So ngizothanda uxolisa gogo because la ngibuya khona impilo ayimnandi kubhlungu. Lo mntana ngimazi ukuthi bona uvele wangenwa intoni ngusathana uri intoni na. Lo mntana okokuqala ndimbone namadoda egate. Ndabuza lo mntana ngekamithi ndabuza ukuthi bona kanti intoni egate yami namadoda. Wahleka lo mntana wemka nejomi zakhe. Uthe ngakusasa lo mntana uthe kabuya ndathi andisakufuni andikufuni endlini nami. Phuma endlini yami. Wanivumela waphuma wemka lo mntana. Ndathi butha nento zakhe wabutha impahla zakhe wemka. Uyazibona nje ukuthi wenza amaphutha and uyasho ukuthi bekasasemncane umhlaba bomthathile. Kuri ntho tse ngata tsa lefatshe ne di monkile o re fela motho mo le kopa go fela o mo hlapele matso o kopa tshwarelo mntana ukumxolela khona msho ndamxolela kudala kabi dala
inhliziyo yami sahlukumezekile ngaphakathi hlukumezekile ngoba endlini angona ngikhuluma nawe endlini akho ukutya akukho ukutya endlini ngongikhuluma nawe anani kusendlini mama uyayihola mamela mntanami chaza inyani usathana dani ipension ngekudala ngiyihola ngina 66 years so ku-idea sikhathi apartheid bathoba iminyaka yahamba ndenzo ka-68 ngevoti kaMandela ID bandithoba iminyaka bandenzo ka-68 umntana uze emva kwami ngoku dolo lokuthi ndihole Ngiyaxolisa ngiyazi into engiyenzile kuzisa ubuhlungu kodwa namhlanje into engiyizele kuzoxolisa kuwena cause akukho la engaya khona komanje ngitshela ugogo ukuthi bowusathathwe izinto zikaSathane manje ufuna ukubangani bengithathwa into zikaSathane and bengisamncane okwamanje gogo ngiyakuthembisa ngeke ngiphinde ngikwenze lokho bekwenzeka kwasokuqala usaphinde wenza ngiyaxolisa gogo sengisho ngeke usaphinde wenza ya ngeke ngiphinde ngikwenze ngithi ngeke usaphinda uyenze ini bowenzani eqaleni angithi ugogo ufuna ukwazi kuningi engikwenzile okuzisa ugogo ubuhlungu njengani like ngiza namadoda endlini ugogo akhona ngigcwalisa abafana nje ejaradini ugogo makangikhuza ngingamameli and suke ngivesane ngimthuke nje ngimzisa ubuhlungu ndimxolele lo mntana andithi kangigqiba umxolela lo mntana niphakathi kwini uzawutshintsha lo mntana ngiyathembisa cha gogo ngizothi angithi umuntu omdala ngeke uzumjajo kwamanje into zakudala uyenze hampi khale wahula kinanwa nako hanseya wahola leka age limkelelo yawo nengcondo yakho yakhula so ngiyacabanga ukuthi gogo nje into ayidingayo nje manje ukuthi nje umxolele abe right empilweni azokhona ukuthi naye aphumelele kwezinye izinto enazo abuya futhi ekhaya hey mntanami khawume kancinci yima ngokumxolela khawume kancane inhliziyo yami ayikagcula ndithi wayesenzela ntoni iqala uyambona ukuthi ungakanani wayesenzela ntoni iqala undishiya ndingakwazi uhamba endlini ndingakwazi nokuthini andishiya endlini Sathane gogo like bengikhohliswa ngabangani bengisalandela abangani okwamanje gogo ngifundile isifundo sami ngeke kuphinde kwenzeke uthini wena nawubona abangani anti baqhathile washiya ugogo wakho endlini wena uthini ngogogo wakho lomshiya endlini umazi iswekile phela ndenza ningaboni ngamehlo yabona elangena ndiboni ngamehlo andithi yabona ngo ndiyabona ithi ndiphume pha andiboni ucabangani wena ka ungafika kuthiwa ndifile uzawufila njani wena ende manje gogo uhlala uyi1 la D1 kama udulo li1 kama wabona halili 2 netlazama ousiya batle msebenzi ube le something obuyitholang lwena kona kunjalo cha makaqala avove lento umnandi ivileyo makaqala ive naye gogo ngiyaxolisa ngicela ungixolele ngeke kuphinde kwenzeke ndiyeke mntanami ngiyaxolisa gogo ukgona ukopa motshwarele hle cha bahle wenze di mistake ke ngwana Sathane lesenza namukeni ngincede mntanami ncede ufundile emaphutheni wami phuma ngegate andikavumi phuma emiseni mayisisi gogo njengamanje la ngihleli khona kubi Ngizomdala cause inxa isaqina sesikunyusela iswekile nathi ngapha ngezistress zethu yabo siyaxolisa mthatha ngicela ukufaka endlini ndikubuyisele nesitulo sakho ya mfana kopa mokhutlisetse mayisisi ngicela ngixolele gogo mutlelle mayisisi mohare mofena ya hona le di mistake a go judge nana utlwa askisi hona le di mistake tse re di etsang maphelong tse reng ha se re hodile re ithole ka tsona mara ke rata hore o tlile wa ba le di sensing tsa hao wa khutlela wa bona hore batho ba baholo ga ba hloka my sister askisi wa itse ke ntho tsa bophelo manje gogo moya sasephezulu yabo usazoyihlisa umoya ebe right ene ha ona ntho sa fitting mogone o tlo ba sharp askisi my love kopa fela o tise pelo askisi guys ke a tshepa gore la bona re tsamaile le OC a tlo kopa tshwarelo nkgono wa hae mara nkgono zanga motshwarela mara ke a tshepa gore ha se re tsamaile nkgono tla bula pelo guys a ke batla bua maka episode e bohloko ene le nna ke le so enrutisitse go bona lifeng family e bohlokwa la o ka be wa etsang family bohlokwa guys ke tshepa gore lona ha o le situationeng e so batla apologize o ska le bala gore email la ko Jozi Bioscope today ke le rata kaofela guys I'll see you in the next episode yes baby